En aslında bizdeki şu aeroport anan dostluk çekerekler. Şu yerden biz eşteken ayağa başımız gerekiyor. Bakın şu yerde yetişmese bunu alır ailesinde. Aile olsa biz yedinci bütçetten hoş belirlerine dayanıyoruz. Bakın şu yerden tünü günü küçültülgen rejimde işleniyor. Tünü günü işleniyor. 24 saat Ağır bir reis lazım. Bizde emeği aytaylar, Respublika Ştab aytaylar gerek olsa unuturma reislerini dağı karanlığı. Unuturun bir resmi olsa da daha bir alt adamda koşmamız gerekti. Araşmamız gerek. Azı buna bir ay yeter. Çötülgenden bir aydan aşağıda azı buna çötülgen rejimde işleymiyor. Oturur mu? Socalar buna Cespublik'te biz hoş oldular, şahar mağazada her bir girip çıkan adam özümüz için bunday ısıtar oluşumuz gerekti, uyarmıyor oluşumuz gerek. Biz her bir reis, her bir samanyakta qarab atamız. Жана 5-1 категорияга киргендердин жана багаждардын дагы өзүнчө коюп дезинфекция кылып немелер атат өткөзөт. Ал как раз жезок бардыгы жетиштүү. кымбат эме аэропорт бизге жардам берип алып берип атат полностью. Айткан немелердин баардыгы аткарылып атышат, жардам көрүп атышат бизге. Азыр эмне болсо силердин баардыгыңыз кечене штабда айттык. Барды силерди биз угабыз. Токтурбу мындай да жасаш керек. Анан өзүңөр кош болгон болбойт. Жок, uykuğa cevabı mına bir zergip işlemiyor. Çötülgen. Hem ne olsa mına zergipti birlik sırada yardım edildiğinde dayanır. Ben bir günde 3 yol gelip getirdim. Gerek olsa şu şeyde yaşaşımız gerek. Tünü saat 3 yol emez, yaşaşımız gerek. İki de simbolok demetek, o şunda da o zaman nasıl var? Siz aytkanday bu. Oş şarı özünüz için uyarmıyor olmadan. İçine tıyın akça getir. Bravo. Altı adiste odat akça getir. Zato özünüz için biz yemeğimiz da. Her bir adam tekşerip atamız değil. Saktık. Bayaktan bile bayağı. Maşine menen gelip Türkiye'tişimi unuturun reisleri. Bravo. Şunun için Sorameli Respublika Ştab'dan. Unuturun reisleri daha karayın. Хорошо. Şu maskani ehtiyat kılıyor. Köp kımbatlatmalı. Elimiz mınday çoçup durgan mezgilde kımbatlatmaş керек. 3 so'm, 4 so'm, 5 so'm деген неме бар. Бак туруп, карап туруп, канчадан алды, алгандан кийин эмеңерди көргүлө. Элдиктен кошуп койгула бул эми кичинекей эле нерсе. Макул мындайда анан ушудан пайда көрөбүз деп ойлойсуз. Атың кем кызым? Айгер. Айгер. Түшүндүм да коркпойм. Биз жөн эле келип баардыгын текшерип атабыз. Текшерүүчүлөр келет. Аптекаларды биз тынмай мына азыр окуп көргөндөр баардыгын көрсөтөт. Makul mu? Şu an için hemen oldular. Bunlar kaçta satıyorsun? 80 so'mdan. 80 so'm. Kaçadan alıvatasın? 77 so'mdan geldi. 3 so'm boşup da. Burun kaçadan bulgur? Burada 70 so'm, 75 so'mdan bulgur. 66 so'm, 64 so'm geldi. Aha. Hazır Bishkekten de kıymat geldi. Kıymat geldi. 200 so'm boşatıyorsunuz. Hem bunda algan bağlardan çok hoş oldu. Hem abi Bishkek'te jalp antimonopoliya көзөмөлдө силер эми кичине мындай көп кошпой дардар. Негизгиси бардыгы барбы? Жетиштирүү дардар.
кaldaysan? Жұмыртқа қанша болып жатыр? Нені басып көтерілді? Bizde işte kötü oluyor. Vardı көтеріліп oldu, жақсылау. Şöyle öyle ha. Buyurun Құдай, ha? Geçen gördüңөр го. Өкмөт башчысы, премьер-министр өзү Бишкектин базарларын кыдырып, элибизди успокойтетип айтып атат. Граница жабылбайт, un, май бардыгы мурункудай эле базарда болот деп, мына премьер-министрибиз өзү дагы базарга аралап. Gördük айтып атат. Мына бардык иштеп аткандар президенттин көзөмөлүндөбүз. Макулбу ошо? Телефонго келип атат. Эметпей келип атат. Buna un geldi ara veriyor. Buna pожалуйста, un geldi. 1350'ten geldi buna. Satып aldım. Oturma. Ошол Тулпар дан азык ишканасынын жетекчиси менен сүйлөштүк. Бүгүнкү күндөн баштап мына базарга түз алып чыгып 1350'тен сата турган болду. Азыр ошол тегирменде ошол Тулпар ишканасынын өзүндө дагы түз сатып атат. Ундун баасы 1350'тен. Жолдо дагы мына бүгүнкү күндөн баштап 70 тонна будайды ун жасап атышат. Эртеңден баштап дагы мына 1000 тонна будай келет дейт, 300-400 тонна Казакстандын уну келет дейт. Казакстандын унунун баасы деле мына мурункудан кымбаттабайт деген сөзүн берип атышат. Ошон үчүн шаардын элине дагы кайрылабыз, эч кандай мына паникага алдырбаңыздар.